Oh, ka meeting nga siya ka kaway ka benta jo ka meeting ka benta ban form ka sa jo ka plan bat ka kapar na pisyawi haki ni kinukit kam gijongi ba na nakaliang ko nga mga presyo ba ko na kaya election ka naman. Ip diang semua bahaya pibaro ki para lo ki para jor sachi sin syaka simple life story. Ka MLA election jong ka jelam Meghalaya kala nang jan barsatang live nai iway pa iway kinong sung snong ka jelah ki bala palat khat pras nem karta kinyo kalat banjit yala kinong tawain baki imon na ki constituency lajong ka jelam Meghalaya kabadan reu paungut ki MLA bara usnem arajar alpolairu onyoi ya ka jing yakun election hakin reu pau teli di constituency badan yo tau sorkar kano ka party kadan kamban job lai pau wengut saneng ki MLA lada kano ka party kam laban job lai pau wesit saneng latikna ka sorkar klek kaulang lani ka coalition kubalmen kan wan pai biang hapo ka jelah ka mau plang constituency kadai ka way na ki constituency ka bala mikmat dau MLA bamenta usamla Eugene Lengdo ukon jong iba SK sun bala klan ubala sajet saka yengdor bar tau an ka jela house name arajar arpaway haden ka jing klanno ukpa jong kum ki kubor ki bami menta kasngi nakaliang usamla Eugene ubalong urang yala kai football bapau ka jelah ubalayo kalat ban mikman nakibabon ki klub bapau nam kari India bat ubala jupong teng ya ka jersey kari ula sim ya karai ban om ya kunsyo ya ka election ka banwan kata kamut ka MLA election hajar arpulai laban penken mawang ni bahaka by election hajar arpaway kabala pelong haden gajing klano iba eskesun usamla Eugene Lengdo ukertong balaya kun naka tiket jong ka UDP ila yo ya ka jingjob da ka pelem ya ukertong ka kongres iba Kennedy kriem da sawajar sauspa iway boots ka jingkeli ka bami mentakalong Jano pat ki patba ka mau plang constituency kin paikman haden ba sitting MLA jongki ularai ban omyak hunsyu ya ka election hato kin paikmat biang sya iba Kennedy kriem ibala rem arsen ban kata haka election arhajar khatpra bad haka election arhajar arfuway hado mentah ki kertong ki bala penbena banyak hun ya ka election hajar arpulai na mau plang constituency kiladon laingun iba Kennedy kriem nakaseng NPP iba auspicious lengdo mau plang nakaseng PDF bat iba Danison kurba nakaseng kongres nalor kine ki laingun latikna saar lani laingut ki candidate kindang mi isyosyo na mau plang constituency ka UDP kababat ya kanika sit na mau plang lengba usamla Eugene ru latikna bakan sei kertong hakane ka election wala isamla Eugene in om yakun show kaseng badang thamai ka BPP jong iba Arden Miller basayo moyru kalaban sei kertong balase ondon ru ki kertong simen kublaya piki para loki para jorgi baju kersian ya kanika channel Simple Life Story penpau ya kijing perkajong pi laka jing yakun hakane ka election hajar arpulai na mau plang constituency kan senempa hapedeng jongno bat ka UDP kan penyakun dano haden bau MLA bamenta tresyu banyakun de tata do bing sembiang haka way pat ka video ku blay sibun